Kurumzari Manuhutna Yangri Punumapu Aham to the Kishore Chandra Wangkim Chana Taram Okcheri. Manuhutna 360-degree analysis of news and event and a sequence of Karan Nabagi, local Liba here Masi Ngarang 7th MR Kabai Soida Laiba designated Kemta suspension of operation Chana Duna Laiba Kwegi Pre Park Hanagi Vice Chairman Nabachuna Elias Nongden Komba Siduna Ladamba Asina. अकोगी मणिपुर सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई खुलाई पाइदना लाल हौरी बसिंगसी महौसागे पुंसीदा हंजलक्तुना तंगदु लेतावा पुंसी अमा लहेननबगी पांडमदा सुंबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चथरीबसी आर वाहन थोक लैरिब्रा नद्रगन मसी कदाय फाव माइ पाकलिबगे अदुगा लोइले लोइनेना हाइरिबा कोगी खुलाई थादुक्तुना चंगजरलबा कोई कारर सिंगसिबु कोगी खुंदा लेता हननबगी मरु ओइबा थौदांग लौगुदरिबो होम डिपार्टमेंट असि फेल ओइरब्रा हाइबा वहांग सिगा लोइना नंगसी खननबगी दमकता कोइरक्तो जिलेक्शन दुना लैबिरबसी Retired Director General of Police Manipur, Oja Joy Kumar, Oja Joy Kumar Pataram Okcheri. Otherwise, Simrat Langston Bilibasina, Huyalan Pau Manipuri Amadi, might make edition gay editor, Oja Hemant Kumar, Oja Hemant Kumar Basu Taram Okcheri. A hundred days, so when the Panjaki with the Nekogi, Sugumba, Su Chatariba, with Carders in the labor, Camp Tasugumba, Missy Minagi Todoxi, Garang, I know with Natios, I'm saying, and acquaintance and Doitan Kuno, the Kogi me any Pumdana, with Layamba, they did. Ngarang thoi ba khabai soi sumakta da kogi mi kogi hat laga thonga pizar me haibna chingba ade URF ki camp kogi napet pali da kogi lekai mi am tang hai bu kogi pasugumba designated KMC ki ho si kya ma leire don de uzab khoi mi sida ko sangjing ni si designated KMC concentration camp all abra ka have si uzab kai hai ni ba ta wi thodok si si 7MR gi manung da designated camp hang yi have si ID ma si sum do mante ma si designated camp ne lo bi ate matam khar khaki oiba अथु अकाइगी सिनोक्सिनगी यादबगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा मोइदा सेफ ओगदबा मफम ने ना खल्लगा आई थंबने ना लौई डिजिग्नेटेड कैंपु अहोगी बटालियन मन थमगदी डिजिग्नेटेड कैंप की वान थोक करिनो नंबर 1 अदगी नंबर 2 इंफाल वेस्ट की एसपी की ऑफिस मनुंग सिदा नद्रगना मागी कनो सिदा डीजी की कॉम्प्लेक्स मनुंग सिदा डिजिग्नेटेड कैंप हांग याबा होंगदे मसी तुंगान बा कांगोन मगे मखात लाकदबनी सोमे साइ खोगी सोमना तापिरिसी याम सोमी खुलाई पाइबा यारमबा लालो मयाम जिंगसी मेन स्ट्रीम द लाओ हजुगा मयाम की कनोसिदा पुनसिरोल सिदा तिलरो लाओ नोइदा खुदोंग साबा पीरनी लेताना लेरो लाओ ओइना कौथे होय लेगाना कौथो कांदा सोमना कांदा अखोगी सिक्योर ओइबा मफम नेना हारिबा पोसिदा हातो हले होय आंगा कोने मणिपुर से तौरिसिजो अदुगदी तुंगदा नत्रगना हौजुजुक लेरिबा अखोगी गवर्नमेंट संजरगा लेरिबा कांगुजिंगसु कमाय तौगन लेरमगदगे मोइगी अखोई सोर होनबदबु थरक्त होनदना आईडी बीपी स्टॉक तौकदो माला अब तौरिसि अदुना सिगी पोसिगिसे अखोई गवर्नमेंट की थौसिल लमा हाइतारको सरेंडर पॉलिसी पूरा अखोई कांग खोंग चाहनबा लेखा ताहनबा आई थौंगनेना आईडी लौई अदुना designated came ma kamai tokna likhakani haya posima khogi home department na khitang wala hoba ma lebra adagi di ngasagi moida khogi government thajaba piriba mogi life se ngak chengani moi punsi ngak chengani na hagi badu kai thare yojiti sire ji mayam ma khoi khange ngasagi lalo ba yarom ba mayama khoi kulai thadoga asigi 7MR gi sidari thajali hana thajal lakan sida गयाम हाखरे अदगी पुलिस जो पुथोगा सेन खायना पुथोगा काखिबि थोरो वाथोक मयाम लेरे अदु मयाम लेरे अदुना सिगी मफम सिदा हजन नजना थोदो वाथोक थो कांसिदा मणिपुर पुलिस ना नतगना होम डिपार्टमेंट इंक्वायरी म तौरगा तौरिबा थोंगसिबु करिनो गायना मोयमता यंगोदा बजा लाइसे सिमता हाना थमजगे ओके हाइ बिसे हुई मसी थौदो वाथो से सियाम लेखरे अदु मकपु हाइबा सिगुमा थौदो वाथो से थोकले हाइरगदी प्रोएक्टिवली मदुना केता अलर्ट ओइना होम डिपार्टमेंट ना मतगा मणिपुर पुलिस ना मदु चेकिंग थोरान लहुदब्रा चो चो हो बम लाइव से करी देगी नो हाइबसी वहां हम ले ओइदी हाइबनी मदु मगोय हांगसंग सिगे अदु वजाजो कुमार को लक्ष्यनिंग सी हाइबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के मागी ग्राउंड रूल हाइतार को करी एजेंडा दा करी याना बदमसी लैबा दुगे फ्रेमवर्क नो दुगा मागी पैकेज न कइना रिहैबिलिटेशन न कइनो हाइबना चिंग तंग थम्बियो जा सिगी मतंग ददी आइन निंगसंग बफावतदी सुगी मतंग सी यानाबा ग्राउंड रूल्स होय सीएम गिबसी कुकी लालो सिंगा तौनबदुदैता मदु अदुदा सीएम गिबनी होय अदुगा अतै लाइबा फॉलोइंग अदु मतुंगदा कोइगी मैतेगी ग्रुप सिंगसिगा तौबसिंगदसु अदु मदुदा मोर और लेस फॉलो तोगी खरबुदी वेरिएशन अदुम ले से
question of total integral territorial integrity of Manipur kind be a colony kind of we are having a simba adu cookie la logi de and my yauki adu haiba kan sagi masigi point chimadi lok thokre okay adu tasing na designated camp haiba kanu sing si maya kawjik su dum yenga ka ubigani cookie matang de separate oiba jaga amda tawraga adi madubu ngak senaba security assignment particular kanu Assam Rifles ki natraga CRPF ki natra BSF ki natraga Manipur police ki bu orsu ama adu mainong tawraga adu main tawgini haibigi mong de chatharum ki adu mainong cookie ki matang de cookie lalo ki matang de more or less adu mainong tawre adu question di kanu da khwaidagi khoi ga soibidi soiba haijo hoita ge di hairi ba pochi it should be reviewed within a period of 6 months or 1 year gi matung da hairi ba si effective oibra oidabra se cookie gi sugi thamgi ba khot ki ba designated camp ki matang ju problem me am leki aduga kanu de nomai pai ga chat pa ya ba ya da ba nomai kamai dong thamba khopana chingba adu gi review to ke ba adu maitei gi la lobugi matang si di ain kamada masi ayam manobudi aina service to kam matung ayam na to gibani adu aina service lai ngai matam su khredi yaugi adu yaw kan si da ngasi adum yamna hurriedly hekta without thinking without high basi asila ka la abani phare adum na welcome torse adu torse da torse na torga hekta mafum amda ta namjang giba ngasai properly tok daba sigum basi toeba ngasai gi aikoi gi ngasai aiga si penal service sina so haibi giba ngasai battalion amada designated camp thambai se I mean it's a very total wrong concept oisu yaro kan se adu da toru question di battalion mang sei da thamagidi ngasai gi mo security si battalion gi normal level security tawdoriba or whether that will be a separate detain tawdoriba adu mo si isolated or thamgudoribra thamoidoribra sina singba question me amam lei ain kamada chorakna ain hojik yeng makanda di adugumba sida isolated su togdabi mong the family line kanoga su dum samnei haina adu mai dong na tori du ngasai gi aina paribo thinari ba du haiper hangdong jin togda su no separate security kan togdaba adu gi matakta haibe campus si sebo bro oidabra kanu makta da kari khoi earthquake torkum tung da kanu do security wall me amama sugumagi kanu torbagi ni gai ko gai gai ba adu me am lei adu kanu gi concept di hai sugumai concept di one should not give the impression moida I think moji forever security pi na khotna lerga dum thaman bagi adu me mong da adu me concept am pi gum chi toiba masi gi concept di ai na lengam tam ko ndom je madui concept legi de maximum 3 years or if possible before that ngasai moi si kanu torga rehabilitate torga the idea was they should go back home and they settle at kanu to with life madu nata vida in come over a period of time moi adum privilege kanu ina sum lelga moi ngak sen mi film gi adu mi wakhalam adu concept om the pi gerba hebam su adu mi kanu om su lei adu sa madak than ai ojiki haribo operation chatna bagi assessment operation chatna bagi kanu si framework or ground rule si 6 month natraga 1 year phau na si review tawgadabani habisi ojaba khanna masi tawkhi de haina habi do ya kai masi gi se ground rule si tawgudabni aide tomum teba anything karuma ma si kan ngai soiruk pe ai am torpe but there were lapses or there were certain incompatible conditions that was available ngasai gi cookie gi kan to hum tu amagi torum tu hairu me am si yenga kan to ga review to hum teba okay review to hum teba adum deusa the whole life se asup chawna adu kan on ta ai point machin do gi kan ai security is an ever evolving concept I mean ngasai security ba kanu say that na ko detail to security kan mom se to on reko adu certain designated camp tadi to yaw sing se ngasai evolving situation du ki matung ina this needs to be reviewed and adu question se high process me am sing se en kam tadi suk to ra hai ba gi ching na ba lai have ni madu ma so be maram ni kaino chai khari mama ko gi chai bu pha ga da ko gi hai ba
7 MR सिमक्तदा कोई मी थोंगा पिजरमे हाबि चौबो वाहो मसु लैखिबनिना मसि मांगजौना रिव्यू तौरगा करी वाली करी सोरी करी अखोई सि मसदे चेक्शन थौरांग लखप यागे हाबिसि येंगहौरमगदबनी मदु येंगहौदब्रा हाबिसि नो ओजा हेमता को लाक्सनि जे मसि लूप होल सि कदाय दनो मसि ओजा जापेत पंबिग्रे सागे वाल अमा तु बरोम दुदो की लागा मी सिन तौ यादोरि ब्रांतरगा अतोपा सिक्योरिटी लैप्सेस कदाय कदाय बहुत लैबे याबगे चांसेस लैबगे प्लानिंग से पुलिस की प्लानिंग से आई तौद्रबा इन खले प्लानिंग आई थी डे टू डे की पोर पुलिस पर्सन क्या ले मोइन थाव क्या मथौ ताई राशन मनी क्या मथौ ताई अरे मोइन करी करी लोइन ऑर्डर दा क्या माई तौरी हाईवे पोर्ट अम सराक पोइन सल्ला कानसिदा स्पेसिफिक पोट से हौजिक थम्बी पोट से ngarang सीरीजिंग सिदी मोइदी सुनते मोइदी सरेंडर नि मोइदी सरेंडर हाईवे से मक्तबु माना ओइरमिबा फमसी करिना गंद फ्रिपा की ख्वाइदगी चावबा टॉप मोस्ट कनोने टॉप मोस्ट अमा ओइरमबदगी माना खुलाई थादोगा सुनाकंदा गवर्नमेंट लाख पाइबसे कांगू खरददी सोइना निंगबा काइबा सिदी नियमने सिदी मसाना दम तारक पोर मने अदुना मागी लाइफती अदम थ्रेट अदम लैये सिमदी अखोइना लौगनी अखोइना लौबा नतीनी अखोइ तोखरोबा गवर्नमेंट लौहम थोय गवर्नमेंट लौगदबनी अदु मरुओइना पोल्यूशन लौगदबने अदुगी पोर्से लौगिदब्रा हाइसिने अखोइ लाइसे अदुना मसिगी मतांगसिदा याम चावबा डिबेट अमसु मथौ ताई अदुगा लोइनला मसि याम साथीबा हाइतारेको अखोइगी मी हाप मो मने लौरगा अखोइ पुलिस लाफसे सदिबु बटालियन मनुंग द मी हालबनी लोरबनी लोरे बटालियन की सेंक्टिटी दो लोय अमत लेत्रबनी बटालियन की सिक्योरिटी लेत्रे हजिक 7 MR की मनुंग सिदा करीमत सिन थोंग लखोत्रे सिम लौब यारे 7 MR नति हजिक अखोइ याम नखै सेंगदा सुम अखोइना येंगजबदा आइ सुमबसु याइ लालमबसु याइ अदो अखोइगी हानगी डिजिसन देना खंगनी बटालियन अमदा लेरिबा मागी पर्सनल मसिंग जिंजे VIP की कनोसिंग स्कोर सिंग लोई थादोखरे जी हरोसिदा खरना हाउस गार्ड ओइना लेग्रनी अदगी खरना पायलट चप्प खप मतौ मयाम तौना मिनिस्टर MLA मयाम नाकपद लोई सिनाखरे जी अदो बटालियन नाकनब सिपाही लेत्रे जी सिपाही जी लेगे ले मद कुंथाने फुगुम लेरमगद्रा अदगी अतै तै मयाम फैमिली लाइन द खर लेबा दिसे चांग सुनब खर लेबन मखलम ओयरे अदो बटालियन नाकनब लेरतमनेबा अदुना सिक्योरिटी से कनाना नाकदोन हा पोरम लाय येंगसे होजिक 7 MR की कैंपस मंग थोबनिना 7 MR की सीओ जी अखोइ मंगोन एक्शन लो हाइदोरिब्राबो आईदी मधु हाइनिंग दे गमेना अखोइगी पॉपुलर कनोमा अखोइगी परम मसुमना थबक सिलमगदे अखोइ यायबा ngasai फुल स्ट्रेंग लेदना मागे ngakada फोकदो मयामा मी क्याम लै अदु तोरमद्रगदी यागेबा अरगदी फेंसिंग दो निगाय रे हैवी रिपोर्ट सोइन तोरमगनी अदु पुलिस क्वार्टर कैदोना मधु साना होनदे नौना संगना होनदे अदुना ख्वादिगी मरु ओइना बटालियन हेडक्वार्टर अमबु फजना अखोइ सिक्योरिटी जोन अम ओइना निथिजना थमगदा पोटो थमहमदब पोसे मशीनेबल लायो पोते अदुगा ngasai मिसम अमा लालौबदगी लाखवा कांगु अमबु बटालियन मनगी मिगी सिक्योरिटी की जोन दा अचकपम हमदा ओइ सचंगल बयाबा संगल यादबा खुलाय थम खंगबयाबा मयाम ले मोइ मपुंग खंगोदे हय कनाहने पुल सगर कमाय तौनी अदुसु येंगदना कैंपस मंगदा थंबक माय तौ थमिनो अरे ngasai तामो जगमानो स्टाफिरे मोइसे कनाना ngak संगदुन हाय पोतमा फजना अखोइगी थंबिगदब पोट अमनेबा 7 MR की पर्सन तराना मोइ सिंगसी मोइ केम सिंगसी ngakadabni order दगना माने पुलिस कमांडो ngakadabni हाय पोट अम थमगदबनी अदुसु थमदे अदगिदी आइना यानदब अमगले ngasagi सुगी दिखरबो फरे सु नतबा सरेंडर तौरबसिंगसिबु सही ओम वक्तंग गमेना सिक्योरिटी पीबगी फिल्म द लागदी अतै लेमहोरिबदुदी मोइ सिरसु यारे हाइदरिब्रा सि पोर्से मलाये आइना थमजरि हम जतेदिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म से यानब अमगी मखादा अखोई ताशननब होनबसु होनद्रे अदुगा लक्षणनब होनरिनेनसु कांखोंग साइब मोम द तौरे अदुगदी सोल्यूशन सिदि कमाय तो ngasiदगे सही ओंगी मंग काइम लोरोय सही ओंगी मंग काइम लोइत्रबनि मपांगन कन लेरबनिना मोन एनी टाइम थबक तरपतम दा मखोय याताबने अदुगदी मयम दा हनग्रो नंग ले पथारो रोय कनाना हनगम दिनो अदुगदी मतुंग तारकपदा लालौबा मता अखोई खुदाई थादोगा आई थोरकने हायबसे आई थाजब वाली अदुना मसिगिसे गमेंगी थौसिलदा खितंग आई चुमदब यावब्रायना आई फाइन थमजगे Okay, break in months the way bring tang luxury oxide break in months jajo kuma da ju sigumba security lapses ojang sum naina bi bujiki thoi incident si da kari lapses leiramba yai or kari ka hetari ba khoi oiramba yai haina khoina mayam naina bagi or police department naina bi bagi habsi tang ojagi knowledge lei bi kamai tawisi hari incident si matang si kan di security lapses it obviously leidanabu si tholimni battalion manung da Nongmai Pusalaga Kapami Vibesi, that means security lapses. Question is, can you say that normally battalion Amagi, the Legado is standing order Mayamam Legini,
माई से क्रमाई तो सिक्योरिटी क्वार्टर गार्ड के नक्राइदा अदगी मागी सेंट्री पोस्ट में आम अराउंड दिस थिंग अदगी आरपी नसाई डिटेल वेद नसाई सिक्योरिटी प्रोवाइड तौर बटालियन लोकेशन अमगी से मसी से नॉर्मली तौबने आई एम नॉट वेरी सर्टेन वेद मसी तौब्रा तौदब्रा हाइबदुदी आई साबिसु थादोए दुगा सिगी मतंग सिदी नसाई करिगुम्बा इंक्वायरी में तौतारगदी all those things will come out aduga loina si problem ji mamangai da sigi gi kanu si hemanta nai su chumeba kanu gi surrender torpa kholakpa moi gi rehabilitation tauta gedi you have to give them settle them in a secure area sigi si aina lege matamda kanu se da jiribam da hojina me training center area aduga thangnabada ainkamda एक 50 एकर्स कनो अदे खरा हेल्प तौने मसिदे छे द रिहेबिलिटेशन सिक्योर रिहेबिलिटेशन सेंटर मा तौने न पिसासु काइथोक्तन खरा साबसो होरबनी एदे दे मदे द तगदि से लिविंग क्वार्टर्सिंग स्कूल्स लोइनमक फैसिलिटी हॉस्पिटल कई लोइनमक तोरगा अदुगा हाइबसी properly कनो तोरगा फेंसिंग तोरगा सिक्योरिटी nga lage thomgani na adumai tobuni I think probably that fizzle out hojiki कनो तोर हाइबा सुगुम्बगी कनो से पोची सु दरकार ओरेबो कसैगी हेमंत हाइ दु चुमेबा if this is the type of treatment we are going to give to these people who are coming out and surrendering nobody will come again adu sigi matang su I come the government the police department they need to think over it and try to make a plan. If necessary, they can go up to the central government and get the money for this thing. Aigi matamda CEC can see matang say hybrid rehabilitation gi karigi si to matang central government ge dum phazana dum pirki adu masi to hum to en kala. Okay. Project thoi ba thodok sina tak padi hoji hari ba koi gi hoi yam secure oi hanan di government ni laujaraga 7MR hai tare khabai sud leiba koi camps la sida thamba budi oijaram gane dum pu tholi ba thodok sina di security lapses kai gum ba koi gi section thorang gi oho ba chauna leigre abisi madi me am punu mo yare aduna di hoji yes thokre madu matung tarak pada koi na kai do ba yabage masi kari koi hatare karam ba mong dagi madu la ka na tau hi ba thodo wa thok no na ta na kai lokhat pa yai ham na chingsu suggestion law na bagi dam ta koi break matung da mu hai ba point sum nei na jage mata so break law jage break matung da mu manu na yemi na kisi FI tutorial for CVSC. Kaishampar Hodam Lerak, opposite Tidim Oil Pump. Admission open for second batch. 6 months foundation course for class 11 and 12 CVSC students. Class commences from 22nd June 2016. Hostel and transportation facilities available. Unique features of FI. Discussion period for every subject. Analysis of CVSC question patterns. Highly suggested study materials for examinations. Analysis of improvement of weaker students. Top faculties from reputed CVSU schools. break ki matung da manuhun ni yengmi ba punom pu amuka hana taram okchari ngasi manuhun gi episode ko ne khana zarmi basi suspension of operation natraga na surrender tawduna leiraba lal ho loop sing si gi security haiba tare makoi gi huji khunda laita na bagi tangdu laita pon sim purona na bagi government di yam chauna asa thamaga madu koi request tawraga koi mainstream da hello haina di lawraga madu laiba sing si ngak sen mangam da ba sina हाइरिबा कोई मेंशन लाननबगी तौरिबा रिक्वेस्ट तौरिबा अपील असि फागी तारब्रा हाइबगी मतंग से कोने खना जरमिसि ओजा अदु मनि हुजि लाक्सनिंग सि हुजि सु पनखि गवर्नमेंट अस दी ngasi फोबा दुम लाउरी बनि मसि खुलाई थादोक्तुना कोइगी तंगु लेता पुनसि मदा महौसागी पुनसि दा हंजल ओ हाइबसि मसि ngasi बोसु दुम लाउदुना लाइबनि अदुबु तौरिबा थौदो वाथोक हाइबदि मरु ओइना सरेंडर तौरबा मी कादर सिंदा थोलैबा थौदो वाथोक सिंदि करी फॉल आउट हाइबा तारे कुमदुना करी नेगेटिव इंपैक्ट करबा थादोनिंबा बु ओरगा सु थादोगा लाइरि कांगबु बु ओरगा सु सिमनि कोइ निंगसंगदी सस्पेंशन ऑपरेशन दि थमगा मसि कोइ वारी सानद्रगदे कोइ खुला मोहन पारनि कायनसु तौबु याम लैगिबदिना मसिना करी नेगेटिव ओइबा साफु पिरक पयाबगे सरेंडर तौरबा अमदि तौनिंग कांगबु दो करी नेगेटिव इंपैक्ट पि बियाबि मसि मसिदि अखोइना हानसु दुम हाइनखिदुनि सरेंडर पॉलिसी मगी मखादा खुलाई थादोगा सांगकदनि लालौबा हाइसि तौरिसि अदुनदि आइना तौरिबसि
ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ aduna kanam tagi makha pon bale bak odum ponte adagi India da khoi namna tilan gibni aduna akhoi ning tamba hajan jage ha base akhoi gi right ne na chat khiba kangbu amase kangbu amase India ni noi India ni akhoi India gi mungda lehum thokpani ena pusan bai arai ba thabak nati hoi si arai ba thabak nati masi akhoi democratic akhoi gi diplomacy gi makha pon doi ne adagi di laiba sing si kamai tong na selei no tasek na masi khunda leita na lening badagi masi thorei ra haya posim hoi fazana ngasagi man sang kanda screening to bi diebo sela abani na hairaga hekta saina to honba hekta yabe mong na toye mana aras na kanda pasa me ama hat pagi ya party to na ma happy rani na khanda na mana senjarak pado masin da hatang khoi ai moi ga lemna pam dra ma to ga la na salure na hai burom da pura ga sna kanda poraga ma bo khoina security pi na pon security pi thamgadra hoi khulai paiba lupta yarom bam mayam sing si loimak sing se gamena mugi da makta khoi personal security piraga thamba hai simdi never oi thokwa hum soliti du adudi India gi mapang kallaba India gi lami mayam na sumoi nga pusen manga moy a sen phanam haidar sunga moy madudi aduna sidi akhoina moi bu secure ma shemaga thamgadabani ngasagi XDG na so haibire susa kanoda jeribamda zai lam mayam song lor kanda phajana niom chumna thamna baina tormi na hayo podam leide asung bam ma sabam da yeng kanda moi da phajana niom chumna security perga sadok jasen dum moina masana daita logje tare thodang logje tare moina adu lorga yeng tabni aduga hujik laiba posidi ngasagi batalin manung da sep oine jaga si da moi bu happy bedagi wane bu khoin lai masi yam nungai taba hoi tawai da thabak amane mase masi gi sidi ishona su laina su ya da ba mi na su ya ningoi da pot amane ba sidane ba government ki home department se karai da no ma yure ha ba sim tai yam chawna tai aduna masi ne khoina aduna sigi rectify si kamai tawdo no ha ba se ma rectify se khoi sida ai ngai sai ham da hai jakre ngasai gi planners yam mathau tai planners se akhoi kamai tawdo ke plan tawse insurgency related fund sidi ngasagi tamon su habire akhoi gi manipur government na kasu pumonti center de lo waktani ngasai police na sinari ba thau ge thumge mayam ji anam badi loi mak center de pi waktani na live paisa de asna ge de pirimi somna kana kamai shire no khangde asigi mlaiba se na mayam si kamai torga kayam kuina khoi center na pido no sina khoida kayam kuina la lobi irang si leiring ge di phai later kan de police man si kamai thak na pon su lai ne ba lai ana segi posi hojik tagi hauna pla khoi gi planner amana niom chumna IPS amana or na kana kana no khanga hi mayam na tanar ganda sumaina torgadi yamna sumni adagidi sagi sayana torpagi na moina security sumaina PC then adagidi designated camp lariba su yor kangu singna sumaina tawsiga na sigi poram jingji phajana yathoga phajana niom chumna param chumna che sangda taraga thabak to implement torgadi pamda ba thobok singji ai thokpa ai thoena khali hoi khara mkhedi ngak thokpa gadra haina khalli hoi abathang oja kuma laksaningi khoi gi masi taurai boziki thodo wa thok taurai boziki khoi gi surrender tauraba or su da leiba sing kader sing da tholai ba thodo wa thosi sing gi nga ganda khoi gi matam du su khoi gi surrender se drama ni kaina su yam khoi gi ngang na khibal lei hai tare kaisuna ta ba khoi gi micham am su dum phara ga or madu moithem tauraga khoi pura ga ma surrender tawbo ya hol li ka haina khoi gi yam chaw na khoi madu ngang na gi ba su lei ada masdei da khoi gi hoi sarkar na budi ma gi mainstream lawn hai ba pochi masi surrender se drama ni hai ba si thodo wa thok sing na masi drama asing ma ta halabra hai oza ki comment kai lengi masi tamona hai de ai kitang hai ke tamona hai de khumba kitang nungai do ya no there's no problem I'll answer there's no problem can we say that high riba sigi matang se da certain elements the yog the benate I think as I gi se kana wa khap phangani paisa gi say that there are certain financial benefits like ko pasu yaw adugumba gi da sarga yokselakpa yog the benate adubu hoi ngasai loin ma khata adugumdi asam ne adudi nate kanu to asam khadi yawi ada ngasai gi metal se da tasing medi di ngasai gi as police department gi versu amagi versu certain committee na to senior officers in experience level kam officer ga kitan khalan mam de ka thinking ain gi matam na every police officer should be thinking
police officer khalin mamda ngasai loina surrender torib khuding maksi deida ngasai what type of security loin mak nati security ni provide to da ka ise kanuna hemanta nai ba sai so na pesa mayam ama kanu to miss appropriate to lakpa ado party ne tanakpa ado makamu they definitely face adu loin madu gum dinati ba ado ngasai koina hafet kanu to ga masigi khando khanjin to ga si goina खरा खितंग तौरगा कोई मोची देकेन सेटल तौदब सुने ते माइन सेटल तो बिजु मयाम में लिखता बनते अच्छी न करिनो अदु कनो तो बुना रियल कनो सिक्योरिटी थ्रेट लेबना करम बनो सिगी कनो सी में अकोई कनो छोराउ तो बता का अदुगा लोइना ना आई सा हाइजे की रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसे इन ए वे the concept was something like a cantonment army cantonment which can be a self sufficient aduga self dependent oiba adugumba establishment ama adudai da lehib taragadi ngasai aduga ngasai campus ne lehi taragadi kana da entry and exit to da koina fazana control taragadi ngasai security to provide to fazana dum ngamgane ba adu masima yam thine darka oi aduga loina na ngasai gi kanu se da ne da laiba kanu se da akoina yenga do pochi kanu surrender to gaba one of the important of surrender in requiring a sagi pampaiba see lakwa targadi karino mai kamai dong like no heavy background dum so yeng but however say the normally tonagi si amenas adu tore si surrender to contact tong na khone na adu to bada so many promises to tholuk mayam so I come with madudi I don't think that those were real genuinely surrender to do mistake na te sing na moina kanu to re na se lakpa kanu nati okay so I know inducement to ga lakpa ko I know that so many of them were there I koina have the madu isu category mo ba ta sing na misana want to come back to the mainstream adu to karam na kaina se ngasai gi laiba unfortunately kai to ge kanu se thoro debriefing ngasai surrender to matung de da नत्रगा सुगद ला मतुंग debriefing ai bam sange moina toriba kholib se kari kaino haibo targedi akhoi su khara idea leini kaidi sarkar na su department na su idea leini unfortunately torji kamai to ga da purani aya mana sei am thoya usi army ga samai fel ne thoya akhoi police ki through da su changak tabne akhoi police ki through da changba kamudi masing pangyam yam de ayam de moi de lakpani adu akhoi di khoi dum debriefing to moi si kamai to no kopno kamai de kari ke lakpa kopse army ki kai to kan si debriefing to khoi chance pang de dum pura dum chakra adu de ki to se adu de ki to si say that another aspect can live come they have been habituated to a kind of kind of lifestyle sai extortion to ba paisa si am kom na phangba khotpa adu ngasai gi kanu to surrender torba natraga sud la matung na di ngasai gi adu gi mong du di oiroi ba ngasai gi mingon dhamka torga adu oigedori ba problem was ngasai gi designated center the lega came the lega thola ga paisa amuk khaiba amuk ba adu gi that has no meaning ngasai gi su to bugi natraga surrender tor adu gi meaning yaudre ba adu gi ngasai security provide tor ha kanu the extortion to visit pegi film the adu live sigum bagi myam se khoi kupna nei na ga si thon da na ba si prevent to ba adu ngasai gi hariba ai na community the best means will be sigum bagi the cantonment gum amat torga si set up to se darkar lei ga ne o ozai gi kamel ojani ge hai ba si khoi gi drama tar bra government ki sincerity what bra hai ba si ne khoi na just magi progress report tai si gai tawre or si gai khoi homecoming tawre ni iba yana ba khaktang masi drama ne hai ba si hoji ngasi mayek sengai problem sa masi yam thina mayek seng bajani da masi matang da di ai ga division su le na bi ai kangbu ma ga di ai nakhai ai ngonda yamna thengna khoi ai na thengna jaba experience da di khoi gi Assam Rifles na loriba khoi surrender tawna ba khona ba da loriba role adagi di lalo bulup ama harasi lalo bulup ama mapung boy badagi masi si kaya no yangai reise yangai ra kansi da yangai ba kamu sing si kana ga leram ga kan da adung Assam Rifle kamu ga ma anam nang ba maham da dulin leiba sina adagi di ngasai gi surrender to bosi da order ga na su sararam dai gi ni hai moina kan tong na kan si da masing gi yang kan da masing yaw da basi mi sing si kauchan da khomna da khona da na muji bo khome da torom ne story se si to bosi khwadagi laibak thi badi Assam Rifle na Manipur se chalai badong na
Manipur Salibadona, Manipur police, Mui Makada Labadona, Moina Tong Matam, police, kind of tongue with a monk lives and no idea. Matam the Nico White of it. Ado Hojiti, Matuki, Matamdu, I lose Labra and a Kale Hojiti Lake Hidre. Ado Toreba, Kudimuxing sea, Adagiti, Moina, Sanata Bonena, Tawdo, a quick yam Pazana interaction book to Hon Ponte Moise. Don't Matan Mea come in Cotton Torga. When the whole Yahweh, but the most security in high, although Yunkan, the Hankan, the Chelapas of Yahweh, Paton Namuena had a suit Yawi, copy or Natoroga, Hybrid, I Mother Palm, the Torpanigaina, interview Lorga, Pona, Mams, Yori Ponems, Mams. Aduna, Dramasi, Ashim, Carbodi Yawi, Ado Karsu Dramadam Tawi. Dramasi, Shuma posted it as a Pona Tabernet, Dramantan Toromada, as I posting the Tajiti. Mayama Tajidi, Manipur Miama Tajidi, Asana Fulgam, Maduna, Mayama Tajidi, and Manipur Sadi, Adumati Lady Lady, Queenie, but I can't take it. Masang over Mikara, Lucky Police. Although Laibasing do Masagi, Chief Minister Wu, or so, DGP Wu, or so, Pash, Margi campus, Manung Sida, Natagana, IGR, Saurki campus, Manung Sida, Kutsona, the Nomega Percent, the Natoroga, Promedi Matoroga, Deska Laga, Nomation, Natorani, Nungala Karisai, no Kangarokai, no Kangaro, Kaida, Nunga Kangaro. Maduki fall never, Narana, Sunakan series. 2014 the Senate of Nupama, Magi Punsis, Kamaito Gana, Lady Gese, Gamena, Natana Polisna, Sumami, Miami, Kamaito, Lady Gay Posima, Mojima Hatana, Sen Calibra, Laro Loops into Marie, Lenny Brocolibrazi, Moyam the Yankee Deva, Yankee Duki Mahine, when Sari, Sari Mahidicano, Mahui security force in the Mua Tariba, Mane Polisna, Mogi Manunda, Saben Emarike Manunda, or secure Pamni Haraga. Me Harley, Mashi Mahini and items again. Okay, I don't know the drama, Kadiyawi, Hoi drama, Dugi, Dramaduri, no Aladum Loy Haponi, Tamoy saying Namasi Kulai Tadotuna, Quigi, Jamjamupunsi, Mahim, the Hanjan Zarigana, Tola, missing Sigidi, Quigi Jackson, Taran, Lobi, Dragadimadu, Hana, Quig, Lusin Herba Dramado, Mon Makata, Tarak Aga, the end had you more Malakadori have money. How to see a queen, Ziki, as over Matui, Tokanda. Governments ki magi kanu image su yam lekhatare adagi mani police ki su magi kanu si minchasi yam na handare thona pharaba mani police ki minchasi mayam si lekhatara mi handara handabai thakla adu gati kamai tor masi ko kadage adu tungda sum thoksi tholoi doge habasi fajana id inquiry ma tobusumen khali okay adu tan dekho zada laksaki wazana zo koi retired director general police oi bari na asum incident si da koi kari tawhum thoi masi dai sta koi gi inquiry gumba yam tuna setup toba tawraga madu kari no haibdu langla lanjin thitop si kayam yam tangai phadaba no masi si yam tina darka ore bani ain khanbada chi mamangda mi thonga chagi gain do do adugi matung immediately after gi matung dei da kanoma tnema che khara seriously kano to serious oiba obsessing gi timam torga nega masi inquiry torga karina chumno chumdabno karmai dong thoibno se tasengna mi halaga thonga chaina battalion mung chap tagedi then there is something seriously wrong adu madugi dum thirpa ka adu ka karmai dong na amuk prevent togidagi what are the measures to be taken masi khoi decide to da ka every incident should teach us a lesson. Unfortunately, she talked about how she said the two kinds of things are there. I give Gwakal there must be two things. One is departmental inquiry. Departmental inquiry is the solution. Aduga what went wrong within the department, particularly in terms of context of police, any other security force, let it be it CRPF, BSF, so that see among the talk to I think at the same time I work on the at least ministerial inquiry, be it executive or judicial, even judicial adu mam set up to the adu the madudana lakwe I see Canada amadan merely departmental lapses measures kari toge phagde amarum dana nasai nge ministerial inquiry preferably judicial inquiry kari examine together. Was there something wrong with the policy? Was there something wrong with the Tolibaduki? Kari improvement of Kari that Nasai departmental can that inquiry just only police security lapses a second. Aduna at the same time inquiry judicial inquiry mam Tokta Gedi. Ladiba Sakana set up Toriba Sakana Paiba policy surrender policy amu. See the Kari award pele and how it can be improved. How
kanu to gi hena more attractive hena mo khol kari to ya ge se si to da ka hairiba handaki incidents ki matang che di aidna seriously ai opinion da di hairiba in suggest to inquiry ani se amen departmental side amen I think I should suggest a judicial inquiry. A judicial inquiry say that unfortunately judicial inquiry issue it comes with lots of can you say the Karyani seat of them that to them khare lega tum tumin tum to it doesn't make much of yes it. khare lega tumin to yes inquiry am ta khoi phongna result ta khoi aduna nasai sidadi I let the terms of can you say reference say sidai the let it be very clear haidi nasai mi amagi lapses find out to aduna tawta ki officer bu kanum ni amani khangni am ta tamra da tumin aduna tab aina je nasai ki amana departmental inquiry da karkai choi adu karkai me amana hojiki hai bise judicial inquiry say da nasai ki policies the choi se kan policies karmai don improve to bi ai adu sigi prevention can it be made more attractive can it be make more effective haibina sing masugum bagi si tawrga tawonba high time handaki sigi metang se to thokpra incidents na कोई गवर्नमेंट है तारे मरु है ना कोई होम डिपार्टमेंट ना लाइरिबा कोई सरेंडर की पॉलिसी मागी ग्राउंड रूल्स सिंसी अमुतंग रिव्यू तौबीरगा मददा कोई करी सेंदोक सजिन और करी कोई हैन ना हापसन बयाबा और लौथोप याबा कइनो हाबिदु येंगबसी मतांग चारे अदुगा ओजान होजिक सजेस्ट तौबीरि से हारिबा इंसिडेंट करा कोई की नोंदेन खुंबा कापम बगी माग ड्राइवर लोना कापम बगी थौदोक सिगी स्लेसदा कोई की नाकल मदन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अदुगा अमदना जुडिशियल इंक्वायरी तौहनिंग बगी अपामनि फोंदो पीरिसे अबि लोकसल लाइफिस कोई मतम से लोइसलप खनन ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯪ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯊꯨꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯕꯟꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ JCLPS की खोंजंग दा कोई की पुलिस ना गांग फुब खामदो बा कोई तौरमम तारिनी की हियरिंग सिंग अरांग थोप से जो मणिपुर होम डिपार्टमेंट की कोई एस्कोर्ट ओइबिना पुलिस डिपार्टमेंट एस्कोर्ट ओइबिना मी अमता लेते हाना कोई कोर्ट पुथोरकते हाइबुगुंबा अरेदी मी सिरिबा मी नारिबा चाइल्ड गेन कोई क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड गेन तौरी मैम से मसी पुलम कोई होम डिपार्टमेंट की नि हाइबदा हाइमन थोक्तब्रा न खले दोंदी ओइ फर्स्ट को ज्यादा लाक्सेगे करिनो तौरी से मसे कोई इसिंग सेंग हारगदी मसी इहो मथो कान मिसी मिनाम यावरा कान कोई मिट पांगे न तगनी याम लाइबक थिबम ngasi mak chief minister da कोई पाउमीसिंगना हाइबा ngasi gi leiba manipur gi phibam se hang matam da matang chabam da khumge haraga only कोई sports university gi matang da matang कोई पाउ ji piramaga tai di makha ta na kai khumgi de haiba sima so कोई phangjei पाउ je du na di masi कोई iho ma कोई gi na taga iho du da mi si ba ngai ri jala home department ji kari no tori se jana sigumba कोई discussion namada iho ma mathau tai ga na कोई ne haiba su phajati hoi lai se खरा अखोगी होमगी मतंगदा थबक तौबसिति खर खंगबा मा संगे अदगिदि सिनसियर ओइबा मा संगे अदगिदि तौगे हाइबा पोट अमगा होमजे पुल्ला तौगदबने नतना हता मयामना तौनै गाना फंगो तौवा ponte yengse होजे अखोई पुलिस डिपार्टमेंट दसु अखोइना तौनिंगबा मयाम लै तदो तौदोइ वाने ngarang nahan अखोगी थोइबा अखोगी नोंदेन खोम सिबि मतंग से मागी ड्राइवर नि हाय अतोपा मिसम अमगा सिरि से सिरिसि नुमिदांग दा कापनी है नुमिदांग दु खंगोंती नोंगाल खंगिमने अदुजु कायदा बताले मंग तोरिने तोरिजे अदुना सिगी मतांग सिदा लैरिबा ओहो बसिंग सिजु मागी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हाइगद्रा सीओ सिंग हाइगद्रा अदगी डीजी ना तौबि याबना करिनो डीजी गासी होम डिपार्टमेंट के दी मुजी फार पिलर मने डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट आदा लैरिबा आईएस मयाम ना पंचा सलाया पोंतीबो मरुब रोल दी पुलिस की मरुब रोल दी डीजी ना तौगदबने डीजी के मागी सपोर्ट ने स्टाफ सिंग ना तौगदबने मोइना कमाय तंग सलाइदि के हाइबा पोतुनि बइन लांग आई अखोइना खननिंग से अदुना खरा मिन्ना सिंबिरो असुम थोरक्से मोना थोन पामदे जाई तामोना साइ तापि दुसमे जुडिशियल इंक्वायरी मा यामना टू बी मस्ट मथौ तारे जिक अदा ngसाइ टाइम ऑफ रेफरेंस से टाइम ऑफ रेफरेंस सिदनेबो तुंगदा सरेंडर तरखो मयाम सिंगसे
तौरे खले से मी चाम तौरे खले चनी तौरे खले मोगी लाइफ से कमाई तौना मपुन जे सुपर सेक्योर ओगदगे है पोत अमसु तमो रेफरेंस ता पुथोपिरा मोइना हापगदी याम फने नै थमजगे ओके ओजागी जो कमेंट लौजगी होगी हारिब इंसिडेंट सि खतना तना कोगी मणिपुर होजी लेरिब प्रिवेलिंग सिचुएशंस द येंगदी होम डिपार्टमेंट से कदाई फोबा कोगी 1 on 10 दा 1 10 दा करी रेट पिनिंग अदुग मदे करी वाटपा करी मेंशन बे याबा कई डिपा कोगी वखल लो लेबी दे तंबिरम कनोगी दी इतने दिन से मार्क की होता के दी it has to be very low without any doubt ngasai gi thoi bu khuti mak che loin mak che home department gi failure and attribute to so I think that will be going a little too far okay adu aina sum observe to with a few things which I have observed se to si police department is failure am dai certain things which they must have done say example loin ai thamja ke koi jaise ILPS ki matang ko si torega si kan bilom si pass hoga immediately after that sing the irang ho khotna adu counter tore ai na ngasi hangning question di police department gi special branch ngasa intelligence collect to kam sing sina hai wo sum gi as a matter of spine tholken hai sigi kan si information si sarkar da supi pi dabra si question si ai gi SIB gi su special branch kan gi su lei mo pi dabra aina sum interact to gibida SIB gi kanoda na deputy director ma anova ma ajiki incident sing metung da anova ma la irna kan to ga angon kolon la this ai gi da metung ain sum wari sana kan da mai moi SIB su sigi information mai mamangi pieces amata moi lem dena aduna di kan da there is a total failure which should not have been there sumai don am and adu main to bo ko adigi atopam na problems a problems which ngasai gi at the early stage da handle tom ta gadi kano to go matter si softho idu sum softho bagi film da ka wogi ultimately sum any incident any problem top the demand to ribse ai ai softho tin demand the to ribse consider to do ta gadi khan phazan khanro ga se yar si lushel sen lushin adu na ta bi sum tor ga kona kano to bagi matter du yam wang khala kan da adu same demand consider to bagi adu magi heavy nam sulai mastu gi matang de the kano si the blame cannot go merely to the home department the blame has to go to the entire government policy adu de that like sugum bagi kano si di lai aduna ngasai gi hariba kano gi administration hai khwai de gi chawba responsibility lori badi mani kano police department in a context of state like Manipur situation she did high but sigi kambu singsina in time anticipate of see to kolopam to the ka oi high but post singsina kitang ang kamada what pra high bigi adugi impression adu magdi lay high badani hoi yes na sing Manipur thoi ba thodo wa tho misi mina si पुनमक अखोइना होम डिपार्टमेंट ना असोइबदैनी हाइमक्ति होय हाइब नत्रगसु मदु अखोइना मांगजौना चेक्सन थौरांग माने तौफम थोपदु तौहौदबा अदु उबा प्लस अदु मम थोखरे हायरगसु मदु कैदगिनो अदनि लंगलांग लंजिना सिनी हाइबना चिंगबा यामना प्रोएक्टिवली थिजनबगी मदुगी अखोइगी गाहेतर वखल लोन मदुगी थौरांग थौदौ अखोइगी रिस्पांसिबिलिटी हाइबा तारे मजु इलौ लौबु उदबा स्टेज दा होम डिपार्टमेंट सिंग सि पूरा फेल ओइरगा मणिपुर सि पूरा अनरेस्ट हाइबा तारे तंगदु लैतादबा अमन अमा हाइबा तानादबा even ethnic class for la pa ya ba condition ma labor stage da koi no je request to joining body home department da labor ba pun ma na mit mai kitang pang bir ga especially as government su yaw na hai tare min mai kitang pang bir ga proactively thab kitang to bi horaga mekum na hom sing na chat bir ga su gumba koi thodo ba thong sing si yaring ngak tho pi ba nga yang thon da na bagi hona bi ho out hai ba request ni hai ba tare tham je na tra ba di matam thengman ki da koi amasel hat na ba si koi urak pa yai hai ba si koi ngasi gi guest anis na su thambiri madu mang ni impact news na su koi na pam home department se kitang active oibiu haiba request tang thamjage yam nungai jeng asi asigumba manhuna gi episode ta oza hemant kumar di oza joy kumar election birtuna yamna puning lo sing oibe aba suggestion opinion pibi ram bai na mota oza ni bo mokhanna thaka cha phongdok chari lo na yengbiro punamak ta kisu ngasi gi onidi mata aswa manu hutna lo sinjabga loina na kaina da ba thangni jari kurum jari